Bilo koji deo teksta možeš da izmeniš. Font, veličinu slova, podebljaš ili iskosiš slova, naglasiš ih podvlačenjem ili promenom boje. Možeš da menjaš i veličinu strane, margine, vrstu fonta, razmak između redova i pasusa, ravnanja teksta i sl. Na kartici Page Layout nađi ikonu Size i izaberi odgovarajući format papira, na primer A4. Sledeći korak može biti podešavanje margina, odnosno veličine prostora na strani koji ostaje prazan, bez teksta. Pritiskom na komandu Margins biraš postojeće vrednosti ili preko Custom Margins podesiš po svojoj želji. Kada želiš da umetneš sliku u tekst, biraš karticu Insert, a zatim fotografiju koju želiš da postaviš. Klikom na ikonicu Pictures biraš fotografije iz odgovarajućih foldera na računaru, a njihovu veličinu treba da prilagodiš tekstu. Klikom mišem na fotografiju dobijaš novu karticu Format sa grupom komandi za podešavanje izabrane fotografije, kao što su osvetljenje, kontrast, stavljanje slike u okvir, promena oblika, dodavanje efekata i sl. Za postavljanje fotografije na određeno mesto na strani dokumenta koristiš komandu Position. Za preciznije određivanje kako će tekst uokviriti umetnutu sliku koristiš Wrap Text.